Okay, here we go. 3, 2, 1, go. Woo. Okay, here we have Santa Claus. Forward, the legislators please come forward. We have a small creep here. Mama is that side. Mama is that side. The children. Okay, here we start our presentation. We have few people who have come forward and contributed generously for this fiesta, who made it possible in successfully organizing this tournament and Christmas celebration is none other than Samuel Rodriguez and Vic DeCosta. Give them a picture. And here we have the Santa coming and joining the celebration. Well, Santa's in town. Come, Santa. Give him a round of applause, please. Here we have Santa all the way from Goa. That's when he came from America. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospera con felicidad. Feliz Navidad. Come on, everybody. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero con felicidad. Louder. I wish you a Merry Christmas.
wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Okay, today we have a Christmas ball. Yeah, we are opening this. Actually, a special announcement made by the committee. Ah, oui. This actually what happened. We have an organizing committee, the Young Ones Club, especially for sports, and we organize different activities, different type of events, different sports, right from football to cricket, and now we're going to start hockey as well. And the committee which is organizing football it has taken a lot of efforts to put up this event. It's a year-end event actually.
and it's organized very well, and whole year through this committee has been organizing for all the Goans here, all the football activities on this ground, mostly on this ground. जेन्ना तुमी म्हणला गोंयकार, हिंगा गोंयकारांचे पळयत जाल्यार हें कशें आसा, गोंयकार कितले आसा आनी एक्टिविटीज गोंयकारां खातीर कश्यो जाता हिंगा? आमचे क्लब आहा हिंगा न्ही गोंया बारेन, आनी हो क्लब 65 years असो ओल्ड क्लब आमचो, आनी जायते एक्टिविटी करता आमी हिंगा क्लबान. मे क्वीन आसता, आमगे वर्ल्ड गोवा डे आसता, बँड्रा फेर आसता, आनी मे क्वीन ऑर्गनायज करता आमी ऑन अ बिग स्केल. आनी फुटबॉल एक्टिविटीज जायतो आमी ऑर्गनायज करता हिंगा, आनी आमचो वायस प्रेसिडेंट स्टीवन बी जायतो एफर्ट दिला आमच्या क्लबाक ऑर्गनायज करपाक. वेल आमचे गोंयकार म्हणजे जायते जाण आहा, जायते तालुकाचे, जायते गांवचे सगळे एकठांय जातात. जरी पूण आयज आमचे जायते सगळे एकठांय जालात. आनीक आमी आतां दीस इज ओन्ली गोवान्स कहो आयज आमी एकठांय जावन एन्युअल डे कहो सेलिब्रेट करतात आनी फुटबॉल खेळटात. सगळे भुरगे एकठांय केलात आनी आमचे दुसरे टिमी केल्यात एक गांवचे नांवां घेवन, आनी तो टुर्नामेंट आयज आमी करतात. आयज टुर्नामेंट 7 टिमी आहात. प्रायजीस कितें कशें आसता? प्रायजीस आमचे सगळे आहा, इंडिविज्युअल प्रायजीस आहात, विनर्स एंड रनर अप एंड इंडिविज्युअल ऑल प्रायजीस आमी दवरला तेमकां. सगळे तेमकां आमी यंग गोवान्साक फ्री दिला तेमकां, कित्याक तेमकां उमेद हाडपाक आनी तेमकां सदां खेळपाक आनी आमचे एकवट दवरपाक. गोंयकारां खातीर बारेन कशें आसा, स्पेशली वेन यू टॉक अबाउट फॉर सो मेनी? आमचो एकवट आहा, पूण तुमी जाणात पयशे आहा आनीक सगळें आहा तें गोंया खंय चलता तशें हिंगा चलता. काळजांतल्यान दिनवासता RDX गोवाक जाणी हो आमचो आयचो फुटबॉल कार्यक्रम बरेपणीन दिग्दर्शीत केलो, आनी ताका लागून आमी तांकां काळजांतल्यान आनिकूय एक फावटी दिनवासता आनी मागता की तांणी परतून येवन आमचे हे सगळे कार्यक्रम कवर अप करूं.